Ha Ghana Info TV so in some no me no social media no eso afofra man so ne yakase amemu ensem no eno ne boabo ni nyina no ne abone tofa ne de bi ababetu bedwasrede e de asom yadofo eni ahwefo nyina wonim se Ghana Info de yen yetumra na ya kiresire ye Paul Amantem ne so sene dikanfo ensem a e trendi anokure wum ane enu bi ene de bi ebabedam ne ensem bi trendi e wo social media no so Ghana Info ntumi fan kam yadofo ne ahwefo nyina nti akwakofa ye de bi ebabedam yenkwa ne nyina fie ni nkonko hwade ko hwe video ni wi adwentre no ne dia ba beto comment section am dia me adofo nya hwefo nyina yenko hwembra. Do you understand saying obaso anu ahye no kwenti se de bia moye no me ka kire mu say enya asante hene ena abo na popa so nkodi Kwame Nkrumah atem na Yakufu ade kwase empanyini no tie ya me kire ni yo wo ye mampanyini ade na wo ye ja legacy ato dachi ne ahunso ya bodi ti se Kwame Nkrumah enu na ese odwene ho enye Kwame Nkrumah de wa be ye atwam ena sori a udi na tem ti de me chiro no kwase America wo de be compare se George Washington yenka se on the founding America no odwan wo ye de ho koto America mama nka no kranche immigrant wa ba wura ha every month bia oje $3,000 to $4,000 to $6,000 so it depending crowd do the buy every 1 minute bia my masinam o trying ti dia me chiro no immigrant wa ba no oje over 1 billion bosome free money o sa kwaji aduane free wo pa bebo dua sa me boa bi so bi oti New York bi so bi oti America MPP from Koto Abama Goro boys koye campaign man omu nyina ate Ghana ho adwuma kro mu nya bi wasise sika de kogu sisi yada pampase enu wasise sika kogu madam otwan udo ho be compare osagefo aden wachimi sa kufu ado ana utwo na obi amedi watema ho mpe on ana utwo na obi ameka wasema umpe asumdue on tantan wate kwasia udi mahama temsa mahama ye kwasia mahama yesei ntafo na jimi yemfa mra jimi sa o maftok empty talk ya dia ma 8 years adia mfaso na Ghana ni enya. What have we gotten within the 8 years now kwasia ba no? Nothing, absolutely nothing. We didn't get nothing. And to Akufo-Addo no me ma last warning unim na wanim se chimpanzee no ukodi Kwame Nkrumah tembio announcement na po na unkwase ministers ni bi e mani de ni Jimmy kodi Kwame Nkrumah tem the founder of Ghana tema ku besi meba be chew ni ya yeku na machi watu okonya so twa chimba me ka kire o me na me ka kire o unfi ati kwase empanyini Turkey man me catch o me na me catch o di o ma ri twini biona se unim na wenyo first and last ado kwase abeba be di the founder atembio kwase a wo se kwase empanyine do da Akufo-Addo koku Kwame Nkrumah wie ade achievement no ye o Ghana ho wo se kwase empanyine ade emfaso ne nya o Ghana ho wanim se kreti akwase a wo betena no abato time ne be bobɔ no ma wa ye so a enu nti wo kɔ mfaso a ye nya odwan nya nipa wawu over 50 years ago and no ho asem ne ye patie won kan wate Akufo-Addo ni papu prupu tantan ti se wa poaba won fi wate wo de me say when your first and last ado kwase abekokodi osagefo atembio ni pawu huo ti se mfaso ba ne anya fru so kwase ya mampanyin ti se Kwame Nkrumah pepepe e de ne anya fru so hwefaktia ahodo Kwame Nkrumah ACCC wo mo ne NDC fo muwa yi mabetonton bibia kwasia di ade ne anya fru so ado ho be company party tro unfi ate kwasia mpanyini ade ne anya fru so Akufo-Addo o try me wo dia me so ye bema o hwu abo anima kan kodi osagefo atembio na we de beto meme Ghana fo nyina me ba be inside om ne nyina ya bochi abawura Frasta House abechi wo gwa mo asia nyansa wo tantan ate jimifo kwasia ma obi emra na o me disrespect osagefo na wo aboa be defend because nyo osagefo anka menya president ni wanim se ketia ho tantan wanim se chimpanzee kwasia mpanyini jonky man abuaba kwasia obi ale foundation achichire oman ato
aye agi independence amaye ama wo sa chimpanzee aboa sa no wasebi abeye mampanyina mnya sika wia aboa basa no Akufo-Addo ho tantan enya mampanyina abedi ya nka wo nipa be ne bebu wo wiase aboa ba enya mampanyina na obedi ya nka wo be na akono wanim tantan wanim se ketia nipa pupupu tantan te se wo enya mampanyina nka wo ho na bebu wo man num nka ho na bebu ahofe ano suban ano usuban ne wa ho tan nyina ye pe jimi wasia mpanyin ma wenya office and last unfi ate wasia obia le foundation tinye Kwame Nkrumah nka ho na beba be o mpanyin wasia mpanyin nya Kwame Nkrumah energy independence to ho a edi ayi governance ba Ghana nka ho na beba be ye mpanyin unfi aboa na wo chimpanzee sa de America be compare wo kwasia Ghana no wo de America be compare wo kwasia Ghana no every 1 minute bi aban ma sina mu pasiafo na egwa broche na nka no kro America e heaven boroni book na heaven no no okwa be didi free na America meti am didi free ofui MPP fo nkwasiafo ada bi ombe defend wo no omuma eti krom adidi free omuma ji aban sika free me catch though MPP for nkwasiafo no defend no or da benefit so America. I'm telling you the reality. It's not a joke anymore. And mwa ben na wode bua e de legacy ben na wuja to that chimchima bodi. That is what you should concentrate abua and you be on be lay foundation na wotwa okika ne wonsam che na po na nka da serious ni na po kwasiampanyi sa obeda ba obi kroma bedi ni krom founders atem serious ni na po nya Akufo-Addo chimpanzee wo tantan be ma fo tantan te se wa nka bede na po foreigner aba obi kroma bedi ni krom pani fo atem aden wachibi sa when your first and last I'll be my microphone now to make us ayi 111 hospital agenda 111 hospital no ebisi tabuom ebisi amadum kwanta ebisi achiase ebisi nkan ebisi kumase wonni se obetimi akanya nsasem appoint se de na me buy 8 years de ma yeni a enkasa odwan wo kasa me ba be eku atu o me ba be eku atu aban no aboa unfi when your first and last nipa huhuo nipa tantan kwasia wo fire konwan so bia ma odi o wo de ma mu so bi true history book no akwatwe nkwase asema to se ye de Akufo-Addo de aba book num ka book kro kwasia sa ajapa book na modi aba musimo ba be ku Ghana fo nyina be wiewia Ghana fo abe wiewia abe se asantefo ahinie abe se no ma mo de kwhye NDC fo no nkwase fo nyamo ana mo kyero ya NDC ni onimu fi asem anyamo ana mo plan mo ne e bone na nyame yi moto nyame atwole mo nipa bonefo awudifo yen trust mo for manhye mo nsa na mo hwia o manya pade nyina yen trust mo for manhye mo nsa o na mo nidi na mo yensu yenya binni no mo hwia o man bibia dim o man na bro enkwasiafo you think it's a joke? Then I'm sorry, it's not a joke anymore. Tudi wo Akufo-Addo wantua nyansa no wan se o ye mampanyini die mantemante mampanyini kan kwase asem no wan sua nyansa no ye wanim se katia jimi etina what said de obi ote ne fie na wo sori be kan kwase asem no wan hu se wo na ye mampanyini you are the first gentleman no wan sua nyansa nya jimi awo beba be yeku abetu aban no hu fi ate aboaba wase ampanyini drunky man you mukase meja ma jimi awo mukase meja ma jimi awo mu afiafi sa woman na poko jimi obi ade ko sha asante hene mi wa otum 14 baby o ono so jimi nti okọ endorse o ye nti obi anim so ono na ball pass onkodi Kwame Nkrumah atem we any ensema e trend social media no so Ghana info yakwakofa jadibe ababedam mo adaroma o hwewe ma remfi so betwe wadwe e wo comment section om dia ma na fe so wa share video no no like ama onua bi nsansom etumi akabimidi e na nekua krondu sikapa mekram